Nanti sengap kam. Diarahkan pakan mene. Itu kerap punya. Ngorak ke pintu amat. Duduk ni kak? Ditumpaki nih. Dulu. Coba. Geser lagi. Bukan lu tutup kan. Geser gini mah. Geser itu deh. Geser. Bukan lu tutup kan. Panik kon oke. Kuncin. Yang geregum kita. Agak ku ngupan ne we ana ti kumaha ya. Gara cerak kampe. Sengit regeng kopi peon ne mat ka. Sida regeng kopi ne. Kebagian atas lagi sikit. Tapi atas. Tapi temasan cerak pakinihin pemandangan ka. Atas. Anak mean tunuh gua ya.
Takak nani muna nulak mat. 25 ke ni? 25 dah. Ida naman kam ken kak nani mena. Dah kaki biji. Pagi ni naman ke? Naman. Unguh ke? Mati mau kor ngagi tepatnya waya maraka. Hah? Biar aku beti ya turun dengan ti waya maraka. Siapa nggak sehat? Sale, mat. Lihat gak? Ada kekal dong dua. Gue yang tu ya. Hah? Yang tu. Pantan dua. Ya. Terus. Bagi kau gitu. Wan kan. Lalu kawan ni terus ke pun. Tegar aku beti. Lo sana kan nyemain. Ini tu. Kakak. Kakak.
Mama Rani diparkir kemana? Tenturan kenya Honda. Oh ya kenya rusak nanti. Mohon pinang ko Honda teman. Ngu parkir ko na ka? Marah ka? Marah. Jara. Pinang ko Honda udah. Demi ka? Mas. Mama pinahan Honda oh. May parkir abang ngone yo. Oh, apa abang ngone? Itu mama tuh. Mak. 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 Ngu parkir ka? Kagara gopta no heyu.